Итак, произведение итальянского художника Гвидо Рени. Sizin yönünüzde İtalya resimcinin resmi Guido Reni'nin. 1606 год. 1606 yıl. Произведение названо «Распятие». Bu resmin adı Gerilmek. Очень трогательная картина. Bu resim değer bizim yüreğimize. С той поры прошло уже немало лет. O vakitten beri çok yıl geçti. О распятом говорят 2000 лет, говорят и в Гагаузии. Onun için kimi gerdiler, çok yıl geri laf eder bütün düne, laf ederler Gagauziyada da. Говорят в Молдове, России, Laf ederler bu iş için Moldova'da hem Rusya'da, Германии, Франции, Germanya'da hem Fransa'da, Канаде и Австралии. Kanada'da hem Avustralya'da. Весь мир говорит о распятом. Bütün düne laf eder gerilmiş Hristos Это için. очень трогательное произведение. Bu resim diğer her bir insanın yüreğine. Иисус был молод, İsus o zaman gençti. приблизительно 33 года, O 33 yaşındaydı. когда люди из зависти начали относиться к нему Açan insanlar başladılar ona çok görmeye. и решили в своих планах убрать его. Da onlar kararladılar, planladılar yok etmeye onu. Решили опозорить его среди людей. İnsanlar istedi utandırma onu. Искали какие-то обвинения, Onlar arardılar ne de kabıtlama onu. но не находили. Ama bulamadılar bir şey. В своей ненависти они настроили толпу людей, чтобы его распяли. Kendi öfkelerinde onlar laf ettiler insanlardan dolayında da istediler hani onlar istesinler Hristos'u gersinler. Сам по себе крест – это самое, что не есть ужаснейшее орудие казни. Kruça o hem zor hem fena metot nice varınca kimisiydi öldürmeye. Насколько только мог извратить человек наказание, он это сделал. İnsanlar pek değiştirdiler hem bozdular bu yaşamayı da gerilmek gösterir bunu. Распятие – это позорная казнь. Açan kimse gererdiler Kruça'da onu utandırardılar hepsinin önünde. Очень интересное наблюдение было сделано в 1934 году в Канаде. 1933 yılda Kanada'da yaptılar bir araştırma. Юристы, адвокаты того времени решили пересмотреть процесс Пилата, судебный процесс по распятию Христа. Kanuncular hem dava kesen insanlar istediler deneme de bakma doğru mu Hristos'a dava kestiler. Были рассмотрены разные исторические документы. Türlü historia dokumentlerini araştırdılar. Взяли во внимание Евангелие. Okudular Evangeliyi de. Все, что касалось судебного процесса, было вновь и вновь пересмотрено. Hepsi dava proseslerini yeniden araştırdılar. После повторного рассмотра этого процесса все единогласно пришли к следующему мнению. Daçan ikinci kere araştırdılar Hristos'un dava prosesini. Hepsi yaptı bir çıkış. Произошла ошибка. Его не следовало распинать, вины не было. Yanlışlık oldu. Dil lazımdı germeye Hristos'u. O değildi kabıtlı. Но почему о кресте сегодня пишут художники? Ama niçin hepsi resimciler yazarlar Hristos için? Составляются поэмы, Yazarlar şiir onun için. много песен. Çok türkü. На церквах воздвигают кресты. Kiliselerin üstünde kruça koyarlar. Он в действительности незаслуженно был распят. Halizden o kazanmadı. Hani onu gersinler. Поэтому об этом и говорят. Onun için de hepsi laf ederler bu iş için. Говорят во всех странах. Hepsi devletlerde, dünyada laf ederler bunun için. Говорят о том, что он был распят за наши грехи. Laf ederler. Hani onu gerdiler bizim günahlar için. Гвидо Рени в это верил. Guido Reni inanardı buna. И поэтому он в этом произведении своем донес до нас спустя 400 лет. Da onun için o istedi göstermeye bize bu fikri 400 yıl artık geçti. Распятие. Geriliş. Гвидо Рени. Guido Reni.